Kinong ilam kaseng kinong thokot khasi iblatip kum ka khasi author society hadin beladap an pelong ega jing pensyai pa nong stan halor ketika man baka seng kala dawa yak sorkar na kapor man pelong tin sorkar no yak tin khasi kilekun ban let pelong yak jing ilang haboro kishnat rekam hapo kejela ban pensyai halor ketika mat jing dawa u Dr. DRL Nonglan President Rangba jong kaseng Habekran bikilar patai kubor uloong ba on pelong ru ya ke jengelang pa hanong ba shilong bandawai ke sorkar bahkan pelong ya ke special session hayeng dor par tauhan bat ban minjur ban pelong ketien sorkar no ya ketien kasi bat ban khot lang ru ya kinong yelam keseng ban ya don lang hakte ke special session ban lada ke sorkar kampen ngap ke seng kan sepelong biang ya ke jengelang ban shim ya ke rai kumnu kin le 이 문내야기 징야그런 레기노게만 감담 나그den 정부 Secretary Jangga Khasi Authors Society Sengkmi nang national Bapan Syai Bangindan Kijingalang Paipa Kumkini Abaro Nyo Tulik Isnat Jangga Khasi Authors Society Kentuk Ya kini kesenat nonstone ke Pakistan kejilan Paipa Benekong Insayoro kejilan Amairan dalam kesenat Antoro Nangkal Sejawai Sekliriat Sejadir Sejadir Api Kesenat Kawai Jawai Berkawai Kliriat Nangkal Ngindandro kejilan Yase Hau Muslim Lani Hanompo Dan kesenat Setairo Bat Kumjuro Hamong Kerwat Bat hasora, kini kita yo, bat kini kesini kibangsawan. Bat kebakatu kejiran Paipa kenong hasora agak kat hatrek. Bat hatin jom kita kejiran yinpa ke kubur saya sorkar. Berdei bag sorkar kamkhan yang ini. Sekejiran Bandawa, bagi sorkar, kedai berpendong, daga special session, lani kesinsyong dorbar, juga dorbar kawan keberkerpan, ban amen, ya kami kerja language at dan arajarsan, ban kentiu kerdan no yang tin kasih, na ka associate official language, siapa official language. Kemudian na ketien benram jongka sorkar siapa ketien sorkar bapura. But nama kami kedeka kam tang jongka sorkar jela ka sorkar kan nemdei bang aidau bangim la bang. Kan jingdawa ban perung apa ka khnut ka bapura la ban ong ba lesi kimio yang majority Jongki MP of Parliament, lesi kila panong, dan kejingatan berkiwai di kijat kita, nakiwai di jelah berper India, Amerika ni kejing dawa berpenong tim sorkar pura, ya ketin kasih, apo kejelah Meghalaya, kedai kekam, lani ke subjek, jong ke sorkar jelah. Ikwa pandang yo I bagi sorkar kementri, kebangikwa kenong ya kekam. Akaji sisa General Secretary Utapong. Akaji kedua jongi ke office bearers ngin let follow up shwaya kekam. Hanrai nagalen jongi adin kejinya slot ke basani bang yo mentan namar ba akaji ke session telang ke dorbar telang ke beladap adin bangila ai terkemal cimusa bat ki kopi yang ketua jika mau bat yang memorandum jongi syabaro ki amale ikmilenti ba kinwan ra ek kam agene dorbar klan handrai nagale sorkar ruam nagale ki amale rumdan bakren mentangi on bangim dan kamshu bandang lit buden ngilet syopaiba bat ada ngilet cek sorkar adin kini gijalan ngin online tang ke KS ngilet ringkat Batu Paipa. Berkata jing dawa kenong, dan penong ke special session, dan ketiu kedan no
ya keketin kasih sya keketin sarkar Bapura. Kumlaong gitu kinokran ni kiseng bapir kini kadai kadauba om tang jong kasih atau society ni jong kenu keseng balan lani wat jong kenu ke political party ndai kadai ke jingdawa jong ke jadulio kumtang khot ya baro kiseng bapir la kidom kiseng halang la kalom kaseng jong kidom tho la kalom wati political party lo menundan kenu ke jingap ke jiman handor kani kamat jingdawa ndai ban yang kawai ban kata kalom ban penong tim sarkar pura ya ketin kasih apo jamu benai April hai ban penong ya kajitai ke bakerpang hador kini kamat jingdawa ban penong tim sarkar no ya ketin kasih dan ke penong ya ka special session nimla syu ban syu ap sya nimla syu ban ap sya dagi snam dagi posnam ya ka ju ka jingdawa ke badan kam kalau baka sarkar kan simno ikisin jam juga ngimkwa ya ke jingong balapan opinion na nilapan jingman di department ngikwa banyuki baka sarkar kan le daga kam lada ka sarkar kam le daga kam kumbang ilangkan ne ang komiti lang paiba yen ambanse ban khat yu paiba pada baru kiseng ki baju kersian ini ban mi paiba ban dawai ke sarkar ban penong ya ke special session ban ketiu kedan yang tingkasi kom ketil sarkar Papua imat ban letang bangi kin khat jong kasih author society imat dan banjong riwengi kata-kata nomor bagani kam jong kejan beliau in khat yu paiba jong kejan beliau jong ka bri nyotrap baro ngidai ban yang telilang tuai batin kasih kanong do ketin sarkar Papua